mabovu. Ona sasa ewe mwanadamu, jinsi matendo maovu katika ulimwengu yanavyozidi. Watu wanavyowaua walemavu wetu wa ngozi kama wanyama. Wengi wamejeruhiwa na kupotezewa uhai maisha yao. Mungu tusaidie, tunakuhitaji, utusaidia kabisa kuacha kutenda dhambi. Mungu tusaidie, tunakuhitaji, utusaidia kabisa kuacha kutenda dhambi. Ndugu, fikiria watu wanaoana bila ya hatia kunapokucha na kupata viuma kweli vya wenzao na kuviguza kujipatia pesa. Ewe mwanadamu, dunia yetu ya sasa jamani imekuwa tamana mbovu. Ona sasa ewe mwanadamu, jinsi matendo maovu katika ulimwengu yanavyozidi. Watu wanavyowaua walemavu wetu wa ngozi kama wanyama. Wengi wamejeruhiwa na kupotezewa uhai maisha yao. Mungu tusaidie, tunakuhitaji, utusaidia kabisa kuacha kutenda dhambi. Mungu tusaidie, tunakuhitaji, utusaidia kabisa kuacha kutenda dhambi. Wanahangaika, hawajui waende wapi wakaishi. Wawindwa sasa kama wanyama wa porini. Kweli inatisha, ndugu wanateseka. Ewe mwanadamu, dunia yetu ya sasa jamani imekuwa tamana mbovu. Ona sasa ewe mwanadamu, jinsi matendo maovu katika ulimwengu yanavyozidi. Watu wanavyowaua walemavu wetu wa ngozi kama wanyama. Wengi wamejeruhiwa na kupotezewa uhai maisha yao. Mungu tusaidie, tunakuhitaji, utusaidia kabisa kuacha kutenda dhambi. Mungu tusaidie, tunakuhitaji, utusaidia kabisa kuacha kutenda dhambi.
kuasi na kuwaua watu aliyewaumba kutoka kwake, utamwambia nini? Jihadhari mwanadamu, dunia yetu ya sasa jamani imekuwa tamana bovu. Ona sasa ewe mwanadamu, jinsi matendo maovu katika ulimwengu yanavyozidi. Watu wanatoa huo, walemavu wetu wa ngozi kama wanyama. Wengi wamejeruhiwa na kupotezewa uhai maisha yao. Mungu tusaidie, tunakuhitaji, utusaidie kabisa kuacha kutenda dhambi. Mungu tusaidie, tunakuhitaji, utusaidie kabisa kuacha kutenda dhambi.